Mehariria maya makoretwo makithii na mbere cukuru-ini wa Kangaru, anake aya magitanya gukarugamirira cukuru wao o ndumwe na kaunti ya Embu. Tunajiandaa vyema kwa michuano itakayoandaliwa nchini Tanzania ambayo ni ya East Africa, na kusema kwa kweli hatuendi kucheza huko na mchezo. Muthako uyu uri uthakagwo ni timu ya athaki 15 mugite mena mwiboko mathi bururi wa Tanzania ni makabotana na mainuki gikombe. Kangaru sisi tulichukua 15th na 7th as a development squad, so we have specialized on 15th aside, and that is what we are going to represent Embu County na Kangaru school na Kenya. Bamwe na ugo mwarimu munene cukuru-ini uyu ugite ona gutwika ni gukoretwo na irima na meikuruko mehaririria-ini mao ni maikitie iboya kuri thirikari ya kaunti ya Embu korono iteithiriria anake aya na indo cia bata cia kubuthira bindi ya macindano. The students requires a few things like the boots or something else, refreshment to ithiite kuo. Gukirio gwa ciari ni murite guteithiriria ciana gukura na ibeo makithiaga na mbere na mathomo mao. Macindano maya makabanika kiambiriria-ini kia mweri twerekeire. Ngeribotera Inoro TV, njitagwo Masi wadia wa Muriithi.